Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi hari ini gua mau mukbang lagi, teman-teman. Di sini gua makannya pakai ayam sambal sama sambal atau gulai jengkol. Di sini pakai selada, pakai timun, teman-teman. Tidak usah berlama-lama, sebelum makan mari kita berdoa. Amin. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan pakai jengkolnya dulu, teman-teman. Mantap, men. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam, guys. Kita gas, teman-teman. Mantap. Gas, men. Mantap.
Hmm. Mantap. Hmm. Dikit lagi teman-teman. Mantap kan. Tinggal dikit lagi teman-teman. Oke, jadi udah selesai juga teman-teman mukbang kali ini. Tadi full mantep,
banyak banget ayam sambal tadi sama yang lain-lain tadi teman-teman. Buat kalian semua yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe.